Channel leyi a yo va channel ntsena na ku kurisa tiqambi ya kurisa tiqambi ta le kaya leti tshikeke vutlambi hikwalaho ka ku kala support ta vuya musicini tiqambi leti hehliweke hi marito yo biha nakona va kondza valan'wa va ri na tinyiko na vona va vuya musicini. Okay guys, ni kombela mdzumba na mina Lucas Nsimbi eka channel 1 karhi hi vulavula kahle hi tiqambi ta le kaya, tiqambi ta hina leti hi navelaka leswaku ti nga vuya musicini, tiqambi hinkwato leti mi ti navelaka. Mi nga rivali ku subscribe a yini ya vulavula na ku le ka comment section ma pfumeleriwa hi yindlu yin'we. Each and every one is chosen. Leave yourself at home. Don't sit at home. Don't wait for the problems to come to church. Other people face problems in church life for them to come before God. So don't wait for challenges and problems to come to God. Let's be close to God.